thukuru ri warimu wa Kigali thini wa gicigo bunge kia Manyata mihango ya kwandikithia arutwa igwatite thinga arutwa makiria ma 600 magiocera mwanya wa kuthoma diploma ya kozi ya warimu wa kavinda ka miaka 3. Namba ya arutwa tayari rionekana thukuru yu kuma mwaka wa 2020 riria thirikari yaticanirie mathomo ma P1 nginya gikiro kia diploma varia wa murutwo wendekanaga kuruwe na mini grade ya C na grade wayo mathomori maria mengi undu wavingiriria arutwo engi gutonya makorenjire mawarimu. The cluster that the government had put in place for the entry requirements brought many challenges because most of us didn't get the cluster points, and now we are happy that we have managed to get to school once again. Thirikari ni atuvingiritie vinda irasa muno nundu wa clusters icio ciekiriretwe tani na rikitie skuru mwaka wa 2009 na riu I'm so glad because ni matuvana another opportunity na nikio turona ni tukumitumira wega. Kiaria mwarimu munene akauga vuva thirikari gukathika mendekithia mau mwaka wa mbere ndagi ona imurutwa na umwe naguo mwaka wa kairi akigia arutwa 130. This has given college back life. Najua tulikuwa kama tumekufa lakini sasa tumefufuka na sasa tunafurahi sana. Colleges will be able to function normally and things will be okay. Kuringana na Peterson Muthathai urere mwene gitwa mbodi ya thukuru uyu na urere rugamirite karirite ya college 35 bururi augite mathukuru mengi ni makorirwo na kavinda karito kuthia na mbere na kuthomanithia ukoma mwe makivingagwa. Ino ni undu munene muno woneka thini wa Kenya nikio kwigwa tugicokeria president wetu ngatho nundu akingira guno ethiririe ino yothe ina twaene for 2 years na raukire athondeka presidential party group dikomedi ona bere ona ita report ai mu twosero ciana tugacokeria kubu ngatho gutesanirwo komandikithia mau wakorogeke kenero ni mathukuru na nginya vuri biashara ale malegisirie thukuru wa Kigali makiugia biashara cio ni gukirira ringi vuva gukurikwo mete wa kavinda ka miaka 3. Sukuru no miaka era vingi tu 3 mwena wa biashara urai moku gathiendi tondu ciana ino ni irakoraga igichangia mwena wa biashara kugura indo iria turendia koguo mwena ora wa sector yo rai muvutie muno na ora mu affect muno sana no rutha ino ndu wa ciana ugo cianja gucoka ni twakena muno na ndu ngia tha ino ni turendia na ni turamenderia na mbira makiria na aruto gukoro magikenerere kinyoria thirikari ria kurorio serungirindi cia guthomera diploma ya warimu aturi aria mariciritie thukuru yo ne marakenerere kinyoria thirikari makiuga utonga mwene no gucokereria buvogorotara rite wa kavinda ka miaka 3. Bandori Kameme TV ni giciko limbunge ka Manyata kaunti ya Embu ni Beta Dennis fundi